Ćao dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video i verovali ili ne, danas vam pričam o mojim favoritima kada je drogerijska šminka u pitanju. Primetila sam da mnogo više prezentujem high-end šminku, ali to apsolutno ne znači da nemam favorite kada je drogerijska šminka u pitanju i čak šta više imam jako puno favorita. Tako da hoću da vam pokažem koji su moji omiljeni proizvodi koje možete kupiti kod nas u drogerijama, koji su vredni apsolutno svake pažnje i koji će izgledati savršeno na koži. Tako da, hajde da ne odugovlačimo, nego da krenemo odmah u video. Počet ćemo od Lumi-Glowtiona, dakle u pitanju je L'Oreal Lumi-Glowtion proizvod koji će vam dati neverovatan sjaj koži. Dakle, ovo je po meni jedan od najboljih proizvoda na svetskom tržištu i zaista mislim da je vrijedan svake pažnje. Ako volite taj efekt da vam koža sija, ovo će svakako biti fenomenalan izbor za vas. Znači, ja vas samo molim da pogledate koliko ovo prirodno sija, onako kao da vam koža sama isijava, dakle neće uopšte biti primetno da nešto previše imate na koži. Ja ovo koristim i ispod pudera i ispod tinta, ali i nezavisno od bilo čega. Dakle, vrlo često stavim samo ovo na kožu i nakon toga korektor i ostale stvari. Tako da, ovo je jedno savršenstvo. Dve nijanse koje jako volim. Nijansa 902 koju koristim u većini godine kada sam bela kao sir, a kad kao malo imam nekog tena kao što je sada, verujte mi, ovo je za mene kao neki ten, koristim nijansu 903, tako da evo možete prilike da vidite koja je razlika u nijansi i ovo je po meni jedan must have proizvod i jedno veliko savršenstvo. Također proizvod koji je jako, da kažem, na sličnu foru, opet i drugačiji, je Maybelline Perfector 4 u 1. Dakle, ovo može se koristiti kao primer, kao concealer, kao highlighter i kao BB krema. Ono što mene jako nervira kod ovog proizvoda je što ljudi nazivaju ovo puderom i onda kažu kao nema veliku pokrivnu moć, ovo nije puder, niti piše bilo gde da je puder, ovo vam je proizvod koji po meni ćete najbolje da koristite preko cijelog lica. Dakle, vrlo slično kao Lumi-Glowtion, u smislu da možete ga koristite preko cijelog lica pa da stavite korektor gde treba ili da ga koristite ispod pudera. Ja sam objavila pre par dana video na mom Instagramu i na TikToku koji se zove Get Ready With Me i gde koristim bukvalno ovo preko cijelog lica i zatim stavljam korektor. Tako da ovo je zaista što se leta tiče, ako volimo tu jednostavnu, laganu šminku koja nam neće opterećivati kožu, da dobijemo prelep onako kao glow efekat. Ovo je onako zaista jedna fenomenalna stvar. Nijansa koju ja trenutno koristim je 1,5 light medium koja mi je sad odlična. Proizvod koji je nov na svetskom tržištu, a i kod nas, koji trenutno imam na koži i sa kojim sam preoduševljena je NYX. U pitanju je Buttermelt Glaze. Ovaj proizvod, ljudi moji, je toliko dobar, pritom ima faktor zaštite 30. Nijansa koju ja trenutno koristim je 0,3. Ovo je Soft Glow Skin Tint. Ja ne znam da li možete vidjeti koliko moja koža izgleda lepo, zdravo i jedro. Ja nemam highlighter na sebi, ja trenutno na sebi imam ovo. Imam konturicu, pokazat ću vam koju, i imam malo korektora ovdje. Vidite, čak nemam korektor ni ovdje. Znači, pogledajte kako koža sije. Meni je ovo savršeno. Ne znam koliko bi ga voljeli, naravno, masne kože. Kože koje su suve, normalne, kombinovane će ga obožavati. 93% skincare-a sa niacinamidom, mangom i shea butterom. Znači, prvo što vam je ovo kao skincare, drugo što imate lepu, malu do srednju pokrivnu moć, lagano, tanka tekstura, prelepo, sjajno i sve što želim u životu. Tako da, verujte mi, ukoliko niste probali, imate veliku preporuku. Počet ćemo dakle sa tako nekim stvarima koje su za ten, pa onda nastavljamo dalje. Hoću da vam pokažem jedan od mojih zauvek favorita kada je drogerijska šminka u pitanju i proizvod koji, verujte mi, da košta 50 evra, ja bi ga kupovala. L'Oreal True Match Plumping Tinted Serum sa 1% hialuronske kiseline. Nijansa koju ja trenutno koristim je 2 do 3 light, zbog toga što mi ona trenutno odgovara. Inače koristim, nisam sigurna, ali tipa 1 do 2. U svakom slučaju, ovaj proizvod koji ima 1% hialuronske kiseline, tint za lice koji će imati jako onako laganu pokrivnu moć koji će se ponašati bukvalno kao serum na koži, a daće koži onako efekt da je jedra i lepa. Naravno, vi morate da znate prvo da je moja koža zaista normalna sa malo masnijom zonom oko nosa i to je sve, i da sam ja neko ko će da koristi pudere baš u situaciji kada imam neki event ili izlazim ili
mi tako dođe. Za neku dnevnu varijantu, bilo leto, bilo zima, ja volim da mi je koža ovako sveža i da nemam nešto što mi opterećuje kožu. Tako da u mom slučaju su većinski ti neki proizvodi koji su lagani, tintovi, BB kreme, lagani puderi, glow i tako neke varijante. Ovo je, verujte mi, proizvod koji da piše na njemu Armani da košta 50 evra, podjednako bi ga voljela, kupovala i obožavala. Ako želimo da pričamo o puderu, ja ću vam reći da je moj omiljeni drogerijski puder, L'Oreal Infallible sa vitaminom C, moja nijansa je 130, koja mi sad malkice svetla, ali ni ne koristim iskreno sad tokom leta. Ako pričamo o jednom proizvodu koji je puder, a da je drogerija u pitanju, ovo bi bio svakako moj favorit. Puder koji ja koristim već sigurno 4 ili 5 godina, još pre nego što je pre nije bio sa vitaminom C, čini mi se, i dalje menjena formulacija, nisam sigurna, samo znam da ga podjednako volim i da je ovo zaista proizvod koji čak imate negdje na mom YouTube-u dole kao šminkanje sa drogerijskom šminkom ili favoriti drogerije, nešto tako, da sam se šminkala sa ovim puderom koji je zaista najbolji puder na svijetu kad je drogerija u pitanju i ovo zaista isto mogu da svrstam kao i sve ostale proizvode u rang sa high-end proizvodima. Srednja pokrivna moć, prelep na koži, jako se lako blenda, toliko lepo se onako stopi sa kožom i deluje predivno, tako da ovo je za mene jedan zaista fenomenalan proizvod. Moram da priznam da, na primjer, Infallible korektor mi je malo prejak za mene, tako da nisam sad u fazonu da njega, na primjer, koristim, ali puder mi je savršen. Preći ćemo na korektore kad sam već spomenula korektor i ovdje da vam pokažem 4 stvari. Moj omiljeni korektor kada je drogerija u pitanju je NYX Concealer Serum Bare With Me i ovo je, ja ne znam koja bočica po redu, nijansa koju ja koristim je vanila. Ja, kao što imam Lancome Serum Concealer kao high-end varijantu, ovaj NYX mi je kao drogerijska varijanta, podjednako ih volim, zaista mislim da je ovo jedan od najboljih korektora koje postoje, naravno ako vam ne treba nešto što ima veliku pokrivnu moć i ako vam ne treba nešto što treba da prekrije nešto, ako imate izrazito tamne područnjake, ako imate neke aknice, fleke, nešto što želite da prekrijete, ovo onda nije izbor za vas, ali za mene je ovo savršeno, pogotovo što vrlo često, pogotovo u prethodnih godina, sam ovo koristila na cijelom licu, 2 nijanse sam miješala, nešto za područnjake, nešto za ceo ten, tako da je ovo proizvod koji je po meni zaista onako baš vredan pažnje. Drugi proizvod, kad smo već kod NYX-a, je Pro Fix Stick. Sad ja sam ovdje uzela bez veze nijansu koja mi čak nije ni otvorena. Kako sam to uspela da ugrabim, ovo je neka nijansa pink, ali ne pričamo o ovoj nijansi trenutno, pričamo generalno o proizvodu, jer je ovo najbolja stvar na svijetu ukoliko imate neki problem na licu koji želite da prekrijete, u smislu neke bubuljičice, neke flekice, dakle ono kao samo na to mesto da stavite i da utapkate, zaista po meni jedna od omiljenih stvari. Korektor koji mi je favorit već posljednjih 100 godina je Maybelline Fit Me. Nijansa 8 je moja omiljena nijansa i ovo je korektor koji sam ja vrlo često upoređivala sa NARS korektorom, međutim, onaj NARS Creamy Concealer, međutim, oduvek sam više voljela ovaj Maybelline i ja mislim da ljudi koji me prate duže i ljudi koji me prate iz perioda kada sam prvobitno snimala za YouTube i kada sam vam pričala o mojim omiljenim proizvodima, znaju koliko volim ovaj korektor i mislim da je zaista vredan pažnje, da je jedan od korektora koji je onako najbolje što se drogerije tiče, ako želite neku onako srednju pokrivnu moć i ako želite nešto što se neće previše uvlačiti u fine linijice. Jedan od novijih proizvoda kada su korektori u pitanju je L'Oreal True Match sa 1,5% hijaluronske kiseline i kofeinom. I ovo je također jedan zaista odličan korektor, nijansa koju ja koristim je 4N. I moram da priznam da sam ja ovaj proizvod dobila u PR paketu i da sam dobila neke tipa 3 nijanse, međutim oni su sve 3 nijanse bile svijetle i kupila sam ovu 4N koja je i dalje onako malo svetlija. Ja volim da mi je korektor jako sličan boji mog tena, zbog toga što sam generalno jako bleda i ne volim da stavljam korektor koji je svetliji, zato što me onda još dodatno posvijetli i izgledam bez veze. Ovo je korektor koji ima onako srednju pokrivnu moć, koji ima malo tu da kažem gušću teksturu i koji je malo jači od ovih prethodnih. Također ima skincare sastojke u sebi i mislim da je to savršeno. I želim da vam pokažem jedan proizvod koji je baš nov, a koji me je oduševio, pogotovo ova nijansa 55. U pitanju je Maybelline Lifter Stick. Dakle, ovo su bronzeri i konture u stiku i to je ono što trenutno imam kao bronzer i ja ne mogu da vam dovoljno nahvalim ovaj proizvod i da vam ispričam koliko sam ja bila oduševljena kad sam ga probala. Jako volim generalno lifter liniju, dakle one njihove sjajeve i njihove olovke i jako sam se radovala da isprobam
ovo. Stiglo mi u PR paketu, dakle ove 4 nijanse, snimala sam recenziju. Nemojte da vas zavaraju nijanse, imate ove hladnije, odnosno malo sivkaste koje su za konture i ove toplije koje su kao bronzer. Deluje malo tamnije, međutim nijansa 55 je trenutno odlična za mene i ljudi moji, ako želite nešto što će toliko da vam da lep efekata, da se lako blenduje, da je lako za korišćenje, da vas neće onako opterećavati, da nećete morati da se mučite prstom, četkicom, čime god se izblenda fenomenalno. Ja sam čak stavila i matkice onako na kapak, tako da ovo je zaista onako jedan savršen proizvod i jako je nov, mogu da vam garantujem da je sigurno vredan svake pažnje. Prelazimo sada na 3 omiljena proizvoda kada je bronzer, rumenilo i highlighter u pitanju i verovali ili ne, ista kolekcija, ista kolekcija, isti brand. Dakle, bronzeri koji su mi zaista fenomenalni su Buttermelt bronzer od NYX-a. Zaista jedna od najboljih formulacija bronzera. Jesu pigmentovani, treba voditi računa, ali toliko su lepi i bukvalno kao što se cijela kolekcija zove, toliko se nekako ko puter stopi sa kožom, da sam zaista oduševljena i to mi je jedna od najboljih stvari na svijetu. Također, Buttermelt rumenila, ja sad uzimam bez veze nijanse, ne mora da bude ova, naravno birate nijanse koje vam se dopadaju, ali moram da vam priznam da je ovo nešto najlepše na svijetu u smislu i same boje i teksture i kako se blenda i kako izgleda na koži i zaista mislim da je apsolutno vredno svake pažnje i proizvod koji vam je možda trenutno najpribližniji zbog toga što sam dosta pričala o njemu u posljednje vrijeme i ovaj NYX highlighter u nijansi 05 koji je prelep i mislim da može parira svakom high-end highlighteru jer zaista predivno izgleda i onako izgleda skupo na koži u smislu se onako stopi sa kožom i da daje zaista fenomenalan efekat. Također rumenilo koje jako volim je Milani, ovo je nijansa Dolce Pink, ali ima sad različitih nijansi koje volim. I ovo je da kažem nešto što možda onako bude najsličnije Rare Beauty rumenilima. Ako volite taj shimmer, ovo vam je bukvalno kao i rumenilo i highlighter u jednome i zaista izgleda prelepo na koži, da vam koža onako sjede, izgleda zdravo i lepo. Naravno ima puno nijansi i ona Luminoso i Bella Bellini, više ne mogu ne sjetim kako se zove, ali svakako jako ih volim i jako ih često koristim. Puder za setovanje i ovo mi je nov zbog toga što sam dokupila prethodni, jednom sam potrošila pa sam sljedeći polomila. Je L'Oreal ili Infallible, kako god, 24 sata fresh wear. Moja nijansa je 130, također kao i puder i ovo je, ljudi moji, jedno savršenstvo. Ovo ne koristim u situacijama kad imam laganu šminku kao danas, ovo koristim u situacijama kad imam malo jaču šminku, pogotovo ovaj proizvod mi se jako dobro pokazao u trenucima kada, na primjer, imam matkicu jaču šminku koju nosim cijel dan i došla sam kući na kratko, treba da nastavim dalje, šminka mi se već malo poremetila, s ovim utapkam ispod očiju, utapkam neke onako dijelove lica, oko nosa, malo čelo, malo ovaj ovdje donji deo i nekako dobijem još na pokrivnoj moći, dobijem da mi koža onako deluje baršunasto, lepo i zaista osveženo. Tako da to mi je zaista jedan onako veliki favorit, a kada pričamo o puderima za setovanje, najbolja stvar koju trenutno mogu da vam predstavim je Physicians Formula Mineral Wear Creamy Natural. Je nijansa i ovaj puder za setovanje koji možete da vidite da ima bukvalno kao neki šimer u sebi, međutim to neće biti toliko vidljivo. Također imate recenziju na mojim društvenim mrežama, neće onako izgledati kao da imate highlighter. Probala sam davno Laura Mercier puder za setovanje koji ovako ima šimer i bukvalno izgledalo kao highlighter i delovala sam kada sam znojava i bože me sačuvaj. Ovo nekako nema taj efekt, ima efekt da vam zaista onako nekako lepo drži tu šminku, da se ne mastite, da deluje maksimalno prirodno, da vas ne opterećuje i taj šimer se ne vidi, ali daje onako nekako kao da je koža osvežena i da onako je uglačana i onako kao da je prošla kroz neki filter. Tako da to je zaista onako jedna velika preporuka. Što se tiče olovaka za usne, mogu da vam kažem da su mi trenutni favoriti kada je drogerija u pitanju, naravno Maybelline Lifter olovke, koje su, verujte mi, jedne od najboljih olovaka na tržištu. Mogu da ih svrstam u red, na primjer Huda Beauty, Fenty Beauty i tako dalje. Jako kremaste, nijanse prelepe, a kad je nanesete, znači lako se nanosi onako sve kremasto lepo, a kad nanesete bukvalno stoji ceo dan i ne pomera se, tako da je zaista odlična stvar. Također NYX Line Loud olovke su odlične. Ja samo imam mali problem sa nijansama, što su nekako nijanse ili pretamne ili pretople, ali svakako jedna od najboljih olovaka na tržištu. Aurine olovke jako volim, imam ih u 5-6 nijansi, naravno nijansa 14 koju svi obožavamo, ali evo ovdje sam na primjer uzela nijansu 13, prelepe zaista, to je ova kao Revolution linija.
jako lepe, jako kremaste, jako se lako nanose, jedino što nisu dugotrajne. Tako da ako ih stavite morat ćete da ih popravljate nekoliko puta u toku dana, ali i to im opraštam jer su zaista odlične i jako pristupačne. Milani ima odlične olovke, moja miljena nijansa je 03 Nude, također ne mogu kažem da su jako postojane, ali za ovako neku varijantu šminke kao što danas imam gde ne volim da je ništa nešto specijalno postojano, već volim da sve onako deluje onako fino. Odlična opcija, tako da imate preporuku za njih i imam ogromnu preporuku za jednu od mojih omiljenih olovaka ikada na svijetu koju ne mogu da nađem trenutno. Nisam sigurna se 100% tako zove, ali pokušat ću da vam kažem sada. Dakle, u pitanju je Maybelline, mislim da je Color Sensational, da je nijansa Dusty Rose. To je nijansa koja je bukvalno jako slična Charlotte Tilbury Pillow Talk, jako kremasta, jako laka za nanošenje, a stoji bukvalno cijel dan i ne pomera se i na foru je ovih olovaka koje se ovako odvrću. Sad ako vam ovo pričam, čak mislim da sam ja potrošila tu olovku i da sam je bacila, tako da sad sam se tamo podsjetila da treba da kupim novu. Kada smo kod usana, hajde da nastavimo u tom smeru i ja se iskreno nadam da nešto neću zaboraviti. Nekako gledam da vam izdvojim najbolje od najboljeg, da vam ne pričam sad o 150.000 proizvoda, tako da ima dosta proizvoda, ali iskreno da vam kažem, ne sjećam se kad sam vam posljednji put pričala o drogerijskim proizvodima i favoritima, tako da možemo to da priuštimo sebi sada. Hajde da počnemo od mog omiljenog proizvoda kad je drogerija u pitanju, znači najbolja stvar na svijetu. Ja moram da vam priznam da je ovo sjaj koji ja više volim od Fenty Beauty sjaja, to su Lifter Gloss sjajevi. Ovo je najgenijalnija stvar na svijetu, osoba koja je napravila ovaj sjaj, znači ono, želim mi sve najbolje u životu. Bez veze sam sad uzela prvu nijansu koja mi je došla pod ruku, ovo je nijansa Moon. Prelepo mirišu, imate te nijanse koje imaju šimer, imate nijanse koje imaju onako baš boju. Moja omiljena nijansa je Ice. Znam da to zvuči glupo, ali ta nijansa je onako prozirnjikava i ja nju volim da koristim, znači olovka za usne i to onako preko. Meni to toliko lepo, toliko je lagana, toliko je neopterećavajuće, toliko je ugodno na usnama, nije lepljivo ni malo. Fenty su, na primjer, koliko god ja voljela Fenty, nekako su mi malo jači za moj ukus, malo su mi onako opterećavajući i malo teži za moj ukus, dok je ovo zaista savršenstvo. Proizvod koji je noviji i koji me potpuno oduševio je L'Oreal Plump Ambition Hyaluronic Lip Oil. Dakle, ovo su ulje za usne koji imaju taj efekt malo peckanja koji je potpuno podnošljiv. Dakle, više peckaju nego, na primjer, Yves Saint Laurent ulje za usne, ali sasvim u redu peckaju, ništa pretjerano jer ja ne volim stvari koje peckaju. I zato me duša boli, vi ne stavite ljudi, meni su stigle, evo ih ovdje, olovke od NYX. Ne znam da li je savršenije pakovanje, da li je savršenija nanošenje, da li su savršenije boje. I probala sam 2 puta, peče me. Ne strašno, kao što su me pekle, na primjer, Too Faced olovke, ono lip injection olovke za usne, to me ubijalo. Može da se podnese, ali malo van moje granice. Tako da, dajem im još šansu, ali ja bih voljela da postoje ove olovke koje nisu plump. I to bi bilo savršenstvo života, ali savršenstvo života. Tamo sam sad vidjela ovdje, jer kad sam malo prizdvajala, ne bih to vidjela. Milani eyeliner u ovoj brown nijansi koji je savršen. Znači, toliko je lepa nijansa, toliko se lako izvlači. Ja nisam baš ono kao mnogo pametna za izvlačenje eyelinera i onako nije mi to u nekoj rutini svakodnevnoj, ali ovo sam uspela kad god nanesem da jako lepo nanesem i da jako lepo izgleda, tako da imate veliku preporuku i za ovaj Milani eyeliner, pardon. Da nastavimo sa proizvodima za usne i ja kažem, nekako mi je jako čudno jer ih nemam previše, tako da sam nešto sigurno zaboravila, ali ako sam zaboravila, snimit ću. Proizvod kada su usne u pitanju, Carmine i nijansa koju sam mislila da nema šanse da nosim, međutim ne razumete koliko mogu da je nosim. U pitanju je L'Oreal Color Rich 235 nijansa koja je savršena. Međutim, moje usne su malkice tamnije i ja vrlo često ne mogu da nosim ovako svetle nijanse zbog toga što mi se provide moje crvene usne kroz to. Međutim, ova nijansa iz nekog razloga i jako je svetla i jako je fenomenalna. Mogu da je nosim i odlično izgleda na mojim usnama i oduševljena sam, tako da mi je ovo jedna od najomiljenijih stvari na svijetu. Kao i ovi njihovi Carmine Intense Volume Matte.
Ovo je nijansa 336, dakle ovo mi je jedna od omiljenih crvenih nijansa, zato što je ta hladnija crvena nijansa i svaki put kad nosim crveni karmin nosim ovo. Međutim, ima još drugih nijansi koje jako volim, ima jedna koja je jako slična Charlotte Tilbury boji, ona je Pillow Talk i znači birajte boje koje se vama sviđaju. Ja sam onako random kad sam izvlačila izvukla proizvod kao proizvod, nisam gledala boju. Također proizvod koji je jako dobar je NYX Lip IV Hydrating Gloss Serum. To su one proizvode koje možete navesti na usni da ga nosite bukvalno kao sjaj, jer izgleda prelepo, ima tu punu boju i deluje savršeno. Međutim, kad se to sasuši ili kad ga skinete, ostavlja prelep tint na usnama, tako da to je ono win-win kombinacija. U svakoj kombinaciji izgleda dobro i zaista vredi svake pažnje. Moram da vam kažem da kada su maskare u pitanju, postoji mnogo maskara koje ja volim. Međutim, ako bi ja sad krenula da pričam o svim tim maskarama, mislim da bi bilo malo previše. Tako da sam izdvojila dve maskare koje trenutno najviše volim. Jedna je Maybelline, druga je L'Oreal i ovu Maybelline maskaru Sky High koju u nijansi True Brown. Vi ne razumete, ja jedem ovu maskaru koliko je koristim, koliko mi je savršena. Imam je i sada, generalno obožavam Sky High maskare i u crnoj i u bordo varijanti i u ovoj True Brown nijansi. Međutim, ova True Brown mi je nekako omiljena zato što nije ono kao intenzivno crna, nego je onako više, nije brown da se razumemo, ali onako kao umerenija i onda mi jako lepo deluje onako za svaki dan. I ako bih izdvojila jednu maskaru od L'Oreala, to bi bila Telescopic Lift. Volim i Telescopic, volim i generalno, jako volim L'Orealove maskare i ko me prati duže zna da sam uvek volila L'Orealove maskare. Ona Paradise i svašta nešto, međutim i da, zaboravila sam jednu maskaru, a to je također Lancome Panorama, to je ona zlatna. Nju sam potrošila na tone. Međutim, ova maskara mi je zaista odlična za taj neki efekt kao što sad volim, a to je da onako deluje ne too much dužina pre nego volumen. Tako da ove maskare će vam to davati. Imamo još nekoliko proizvoda do kraja. Prvi bi bio NYX Jumbo olovke koje su mi savršene, pogotovo ona druga nijansa koja se zove stade mi mozak kako se zove. Evo ova. Frosting. To je ova ovako više zlatkasta, obožavam za ugao oka, možete kao highlighter, možete za tako neke sitne delove iznad gornje usne, ali za ugao oka mi je savršena. Tako da to je onako baš must have proizvod i proizvod za koji vi ne razumete koliko ja volim ovaj proizvod i koliko mislim da je vredan pažnje i verujte mi, kao što sam kupila Patrick Ta, one senkice i platila Boga oca, tako bih i ove platila Boga oca, iako košta tipa 250 dinara. Looms Stardust, pogotovo nijansa 03, međutim sve nijanse su mi prelepe i ovo je, ljudi moji, verujte mi, znači kunem vam se evo da je Bobbi Brown i da košta 50 evra, kupila bih. Znači pogledajte molim vas kako to prelepo sija i vrlo često koristim ovo, pogotovo ovo nijansu, ali kažem i druge nijanse zato što zaista mislim da su vredne pažnje i zaista onako za 250 dinara da u drogeriji košta 1500 dinara dala bih, znači a da u Sephori košta 7000 dala bih, verujte mi. Imamo još proizvode za obrve. I ja moram da vam priznam da sam ja, samo da vidim gde mi je taj proizvod, jer ga imam novog, moram da vam ga predstavim, ali ga trenutno ne koristim. Imam ga neotpakovanog, međutim nisam imala sada, vremena da ga nađem, ali u svakom slučaju, evo ovako, NYX, onaj marker za obrve. Ne postoji ništa savršenije za obrve nego NYX marker za obrve. Probala sam sve. Urban Decay ranije dok je postojao kod nas. Benefit, isto ti marker. Sve što postoji kad su markeri u pitanju, NYX je najsavršeniji koji postoji. Dobro je da sam otvorila ovdje fioku jer bih zaboravila da vam predstavim jedan proizvod koji mi je savršen i koji obožavam i baš sam pričala pre neki dan o njemu na društvenim mrežama i zaboravim sada da ga ubacim ovdje, a to su Fat Oil Slick Click i ovo je jedna od najboljih stvari na svijetu, kao njihova ulja, ali u stiku, koja deluju savršeno na usnama, toliko daju taj lijep efekt, malo se brže troše, u smislu kad ih stavite, bukvalno moram da ih obnavljam na sat vremena, ali vredi, verujte mi. I ako bih morala da izdvojim jedan sprej za setovanje, koji vredi svakog dinara, koji nije baš u mom fazonu zato što više daje taj efekt ono kao laka za kosu, ali je vredan svakog dinara i držat će na šminku zauvek. L'Oreal Infallible, tako da nekako kad je L'Oreal u pitanju, Infallible linija je moja omiljena linija i zaista mislim da vredi svakog dinara i da vredi pažnje. Tako da ja mislim da je to
to što se tiče drogerijskih favorita. Verovatno ih ima još, ali ono što sam ja mogla da se setim danas dok sam popisivala o čemu ću da vam pričam je ovo. Mislim da su ovo proizvodi koji su zaista vrijedni svakog dinara i da su ovo proizvodi koji mogu apsolutno da pariraju high-end proizvodima, tako da pišite mi koji su vaši omiljeni drogerijski proizvodi, pa ako imate neku preporuku ili nešto što biste voljeli da probam i da vam dam moje utiske, pišite. Također nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu i na TikToku i da se ovdje subscribe-ujete na moj kanal da bi nas bilo što više i pišite mi bilo kakve komentare da imate. Ljubim vas puno. Ćao!